Rivoti ya murugamiriri wa bajeti Margaret Nyakango yonanitie wanagi wa gikiro kia iguru kia mbeca cia muingi thirikari-ini cia kaunti. Mahuthiro-ini ma bajeti iria iriga kuma mweri wa mugwanja mwaka muthiru nginya mweri wa gatandatu mwaka uyu. Rivoti ino yonanitie kaunti cia huthirire bilioni 347 kurugamirira urehi wa mishara na marehi mangi ma njoherera. Riri mifango ya ukuria yagairwo shiringi bilioni 123 tu. Mishara ireika ya huthirire bilioni 220 na mahuthiro ma o muthenya make wa afici shiringi bilioni 126. No kaunti nyanya tu ithingatite watho wa kwaga gukiria gicunji kia 35 kia bajeti yothe kurugamirira mishara. Murugamiriri wa bajeti oritie thirikari cia kaunti gwikirira mifango ya ukuria iria iri na uguni kuri muingi hoka ni uthii wa na mbere. Rivoti ino yonanitie hakuhi kaunti-ini 36 mifango ya ukuria ti mikinyaniru uria kwagiriire. Riri murugamiriri wa bajeti augite tabarira nyingi ni icereirwo kurika. Riri kuri na mathenya kihiri uheani-ini na uramati-ini wa kandarathi. Kaunti ya Kiambu yahuthirire bilioni 7.8 kuriha mishara, Kirinyaga bilioni 2.8 na Murang'a bilioni 4.6. Nayo kaunti ya Nyandarua yahuthirire bilioni 2.6 urihini wa mishara, Nyeri igiitirira bilioni 4.5 nayo Nairobi igatororokia na shiringi bilioni 18.3. Hindi oyo rivoti ino yonanitie thirikari cia kaunti ciahuthirire bilioni 1.6 kuriha MCAs goikara thi micemanio-ini ya kamiti cia bunge. Kaunti ya Kiambu yahuthirire milioni 75 kuriha MCAs goikara thi micemanio-ini. Uguo kuga o MCA amukirire shiringi 70,000 o mweri. Kaunti ya Kirinyaga yahuthirire milioni 27 na Murang'a milioni 39. O MCA akiamukira 67,000 o mweri. Nayo kaunti ya Nyandarua yahuthirire milioni 31, Nyeri milioni 19 na Nairobi milioni 46. Hoka ni uthii thirikari cia kaunti ciaitiriire bilioni 16 gucera guku bururi-ini na nja wa bururi. Mahuthiro ma uthii kaunti-ini ya Nairobi maconeirie bilioni 1 kuria milioni 863 ciahuthikire. Nyandarua yahuthirire milioni 440 gucera, Murang'a milioni 428, Nyeri milioni 404, Kiambu milioni 382 na kaunti ya Kirinyaga milioni 118. Milioni 118 kaunti-ini ya Kirinyaga ciahuthikire uthii-ini wa guku bururi-ini. Riri mahuthiro ma uthii nja ya bururi matatariirio. Wanangi ugithiaga na mbere kaunti ni ingathitie kuriha mathiri kuri aheani a motungata matiganite. Kuria gukinyeria mweri wa gatandatu mwaka uyu, mathiri ma kaunti marugameire milioni 177. Nuthu ya mathiri maya mari na makiria ya miaka 3 aheani a motungata matiganite matari marihwo. Kaunti ya Nairobi niyo yatongoretie kaunti iria iremereirwo ni kuriha mathiri kuria marugameire bilioni 87. Kaunti ya Kiambu iri na mathiri ma bilioni 8, Machakos bilioni 7, Kirinyaga milioni 802, Murang'a bilioni 2, Nyandarua mathiri ma bilioni 1.5 na Nyeri mathiri ma milioni 355. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.